abusa for say ofo mo di for cabinet ama odi for cabinet ama so sile de na Jagureja so sile de na Choba Church ni Choba Church ni de from Kelankuta na Chamankuta the past CEO of Block Nation. I want to say what is spirituality as what is sunsun say sunsun what you say what is sunsun you must iba be bring tiase de ncha Jagureja so for cabinet ama the pen and pure kum pen nwan kum sa what sorry ade a wogi dey fasting so wo ya akwanchina na Yakobon beboa wo ya akwanchina na Yakobon bebo ho ban wo ya akwanchina bayfo ntimi ntake no problem about that konfoso gidi so okum akokọ na akokọ no pega ne nan se ya eno ano no so de no wo be so de anse se wo twa tighter na djuma be koso wo twa tighter Yakobon be hira no oto first seed first offering so seeder and na Yakobon be boa no ono so de no wo be so de ane se wo to kwa kwa chana kwa kutu buda no ho beto no wo be de ane se wo de toffee anka watermelon pawpaw ekoma ne sunsumu a ne sunsumu no boa no odi for kwabenasia mampacho td modaroma Jagureja movement CEO Choba Church panyin ade abigidie ni ono bo ho no enya dia meje atwa wo meje atwa me mane ya nkurabo no mafira sia wuru why na so di na ntia bra Jagureja movement say won fanya hobambo mana dipa na wuo. I dare anybody to come out and say what in ntia buy what you oja buy so be your protection man ho na wawu ana de ba bia wu ana ne nua bia wu protection na me ye yaka ye bonus muntie nkomo ni yi me ye protection say be ya obi timi mfra okra najo na wonte nkwa na so me nka se wonwu tie me se nkwase awuo ana me ka ho asem me start social media mfie bebre ni asema maka kire wo nyina ni se bowu ba na kwase abia nku ade a Jagureja movement de body pa ho ba ni gina ho ade a mama nyina chenie ade a wonte se ye tu kwan ye kwa ha asori ben ana movement be na tu kwan sa Jagureja movement ye timi koba ye tai kran pa okwan so me say mato challenge na mo bia say wa be your protection wa Jagureja movement awoso wa wuo no wabusu ani mekasa ni nyeka eno na bua me jatwa sisi aso na nipa wuo a muaga na fokuru ya be saka kire me say me di nipa na ye sacrifice enu ti na bi mu kase ye twa dad member be wu eti mu akro ma hu sa Jagureja movement members ye wu rough ye ni asie ye ni aso de mu sie ye dabi ye ni bi ye mpese kura so ye be dabi adentia me pese wo du nkwa na nyame de ma wo ne men eti e ja boy si sani pa kra asisa wo kra and e dey protection to ba depending on your weight umudro odwan ananantwe ye dey odwa ye kom odwan no ye dey replace you abusuafo moja na omope enam na omope eti wo betimi dey ade we say every meat be meat and every blood be blood wo betimi dey ade we say asisa ni pa ne kra no no atena se edu ta Jagureja movement musi ye nwu no anya se enwu da o kwase ewu ni avoided it mean insurance ni itema ko fana be bo ho no tabi untimi nkase ni nya na ntweku ana untimi nkase ni nya adwantwa eya ade a Jagureja bofo frem no se anu na menye mitia Jagureja ne ni pada sani ne it you can say whatever you want in life. You can say whatever you want, but I am focused and I don't lose focus. Ana metie. Me start here diane no asa na muka ya menga na so for ni na yebi. Na ntwie. Etu so baba Jagureja movement dia, ubeto na ntwie. Ubaba Jagureja movement dia ubeto dwan. Anya sa ya protection na ye wo no. Entimi nso so. Fasade we shotim. It was steady ya wo mo hye kokko no mo hye wine. Wine for no to be by Jagureja movement. Ba onya Jagureja movement member eti asem to na anya me fault a e be kura me nko ba Jagureja movement member hye kokko hye tuntu de busane say
Wow. Zako shede ma me se uko ya ahobambo no. Wow. Na anya bia papa no di asa no kacho se wo yesika drama o. Ana o ya ahobambo. Busa ne question we keke. Choba so funi. Utimi kashi utimi normal afa nche kashi. Ana mabe chire mu. Etu upo to janja graduate movement dia. Kwanda obitima ba. 0244 282 259 0599 551659 0244 282 259 0599 551659 Jabo fa jabra jimani ni ana wotwan choba sofuni kat saka kra maka kire wi fatoto nsem na hu sampa ahobambo wo baabi makrawo ye be se hia